masak mata sa kita siya. Masih karakter na sumtisin laway limpu siya na. Kari yung ang sangang mo sibo. Tumhawalak pa yung antasida. Urom samsila sinami makoktakan gay. Nang yam kaning aboy re. Kalose. Se. Nang si Shoyro siya. Karino tayo ba? Di kayo no. Nungan baga? Oy be ba noy na pana ne. Migi laway limpu sida urom samsila sinakan gay. Pabungso adugi wadadi mingonda haiba hongnabra. Haibagi wani ne. Sumtisin na ima koktakan ba dinati na. Nang nahairiba wahayduti kan baga sa panaraba. Kan maga samanardi kan na nabi tabak tanang do dogi haiba. Nuhay nga maga TV maga phone maga ahing chupa ma. Hoy shune. Takum da gula mango mayama sa kaidan leuri si. Nang ko shine. Mingonda wara iba noy pabungbu kamdauge. Ha, nang kamdauge. Jek churi ni na nomani ni chubo salaga thama na tro nang na yumda phamaga leiri sa. Ha. Masigi no pi. Nong heng an baga yu thak baga dashana baga. Yumgi araiba pochai khudingmak nang na yolaga. Isada pi phazaba bok sepra phangdadana phanik sebu phazaba bok sepra ngamdadana ha nang loini hura laga yorbe natro nang loini hura laga yorbe natro Masida kan mo gedo. Yare to nabani makki sajjalo jamane ye namja singdo khara kha chum tho Oh, ish. Lamsat pachak khirbi ama siraso. Si ai wonde pawta ka piramini ni che. Silu hoy. Silu. sitke noy ka shulai taba thut lawo thabak sigini ni noy lusitri se sibu thabak oine tharadana. Hey guys, lagliba January ki date 12 numit asida Ipo Media app ta Imoinu Part 2 release tawzagadori. Ipo Media app ta pre-book tawbiduna hauzik thokliba irang siga mari leinana awa ana tarba makhaigi kitang da orbasu mateng pangba ngamnabagi damakta mayamna sungsoi soidana pre-book tawsanbiu amadi Imoinu Part 2 asi mideng tabiyo. Itay na ingon da hehek laknaba kabok layda ngarang laytra mali. Hai, nang sidi oto na panggreda ko. Hai, ngarang si baka buk na tin hey. Ay nung wanda hay do dia. Madi yam na hawiri kayo. Ay ko ito doon baga na siya na nang nasawa do pata na bayad na nang wanda pagitaw na hanubido tayo siya may wari niya. Adudi kabok laysi hausi pau layribo hai se ite. Later di kayo. Masag mataw kati pasagra po ni hey. Aduda nupido mayumuti palo re. Nupa mayumda na diya na nupido tao mari sure mayumda na leba. Ay nakanbada. Tondom bado nga sinini humni mamangda. Moy dukan mamangda kupet kape sa tan layugan. Hay bema. Ko tondom bado nung dang ting na phone na wari saba ng ubro. Marak tadi sana bo ye ite. To adu ni na. Adu kabok ni taw ba na kana to oy noy ba. As di manang si ampak Nungsi kujing paloy na uragay ng bupantong yaw na. Hey, kaidaw nang namangalay doon na. Lakpagaw haude gari di. Gari budi geta leriye, ay tabak sa to wali. Ay na probably ise, paunungay bam tamong gilain. Kay pauno result kanga ba? Kangi, Kay hairaga. ado bro. Nang miruli ye. Ha! Ay mirola! Ay jeta na mo kike. Kaino! Mangin ni loy mangin. Kaino! Nang nagadumay na chungpan na kaka chenbe ang matam na tine. Pona rumba thangbe ang matam sinate, thok kay thok na di ka main tong niya.